Bismillahirrahmanirrahim. Bugün neçesi 21 mi? 21 fevral. Нәрседен başlıyoruz indi. Demek şol turada söz ketdi. Umra mı? Umrаны mı? Haj. Umradan başlargadır indi. Umradan başlarga. Umra bitinde ol keçi haj. Деген söz bitinde umraga baram dese mesela keçi haj ol indi farz bir tugul. Farz indi ol ansı haj dip atala. Haj onun vakıtı belgili şula bitinde. Onun vakıtı belgili ol Allah haj Allah haj kılına Zulhicce ayında. Allah haj Zulhicce ayında kılına Zulhicce. Yani haj ayı. Zulhicce. Ayının neçinci günlerinde kılına o? 8'inci. Yani 13'üncüge hatlı kılına indi o. 13. 8'inci günne ihramga kireler. Indi 10'uncu günne ihramdan çıgalar indi. 10'uncu günne ihramdan çıgalar. Yani bu indi hoş boyunca. Bu kıskaçağına eğitip uzdam indi busun. Zulhicce ayında demek hoş kılına. Umra için nerse? Umra için onun bilgili vakıtı yok. Ol yılının tilese koysa ayında kılına. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir indi eğitip uzman edik. Umra'nı kılgan hoşsuz. Koy bir kişiler sıraylar bitinde. Haj kılırga kirek bitinde baştan, farızını öterge kirek. Umra bitinde o abizetlerini tügel baştan hajdan dres bir söz de yok. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umra'nı kılgan barıver. Umra'nı kılgan. Umr'inde ol isibizde kaldı. Ol 4 tapkır kılgan umra'nı. Umra keçe hajını 4 tapkır kılgan. 4-çisinde indi haj bile birge kılgan indi. Haj bilen birge kılgan. Allah haj bilen birge kılgan. Demek bundan çıkıp biz eyti alabız. Demek eğer de bir kişi haj kılmasa hem umra kılatırgan bolsa ol anırga nerse ruhsat etile şula bit. Anırga ruhsat etile. Yani fırsat bulganda indi onu mümkünçülükten faydalanırga kerek. Lakin Peygamberimiz ol hajını, umra'nı kılgan Zulkagde ayında. Zulkagde. Galimler eyteler yakşırak umra'nı kılu Zulkagde'de. Zulkagde'de kılasın da şunda kolasın da anlarsın indi onun ortından indi ay kile. Onun ortından Zulhicce. Sıra şunda o indi kile ulu haj. Ulu haj ayı kile. Zulhicce. Demek nersen anlatamda? Zulkagde'de hazır umra'nı kılasın da Zulkagde'de umra kılasın. Anlarsın, umra kılasın da ihramdan çıgasın, yani umra'nı kılıp bitiresin de kütüp durasın indi, mında bitindi köp kalmadı. Şunda kalasın. Hem Zulhicce ayında indi anlarsın, hajga kiresin. Yani mında indi üz iline koytup durmaysın indi. Şuna göre bu yakşırak deyip atala. Şolay indi Peygamberimiz kızıktırgan Ramazan ayında umraga barga. Umra ol degen eğer de bir kişi Ramazan ayında umraga barsa, umra hajın kılsa, ol di minim bilen birge hajga bargan ecrini aladı. Minim bilen birge. Göresizmi indi zor ecir.
Peygamberimiz bitinde yok anda. Lakin sen barasың da onun bilen birge haj kılgan kebek degen. Lakin özü ol vaqtda kılmagan, lakin kızıktırgan ümmetin şuşulay. Demek eğer de mümkinçilik, eğer de kişinin bulsa, tuturga da Ramazan ayında hajga, umraga baraga. Yani birer atnaga mı, anda ay boyu tıratırgan şunday variantlar var. Ay boyu, yaki yartı ay, gayetinde karşı alasın şunda. Yani umra ol nerse demek anladık? Umra ol sünnet, umra sünnet, haj ol farz. Mene biz barabız indi cemaat umraga barsak, biz kılabız nindi hajını. Biz şuşandı hajını kılabız ol temettu deb atala. Et-temettu. التمتع تمتع hacı temettu. Ne için o temettu yani faydalanatırgan degen dip tercüme etile ol. Faydalanatırgan temettu hacı ol umra bilen hac ikisi birge kılına. Şunun için o. Bu en yaxşısı. En yaxşısı. Demek, en demek meşhur ol temettu degen hac. Temettu degen hacda umra da kılına hem hac da kılına ikisi. Baştan kişi umranı kılada hac ayı kirgençege hatlı hac vakıtı kirgençege hatlı umranı kılada ondan soň indi ihram haletinden çıga ihramın salada yani ol kiyim gene tugul ol ihram ol состояние şuşunda ihram yani özüňe bilgili birlerini halal bolgan birlerini haram kılasın özüňe umranın ihramından çıgasың da hem kütüp turasaң indi Zulhicce ayının 8-i jitkenin 8-i jitkenden soň indi ihramga kireseň ýaňadan. Anlaşıldı mı? Mene bu indi temettu dep atala. Ana istek aldıraga kerek. Bizning ilde ol gel şuşulay hajga bargan kişiler baştan umrany kılalar, andan soň hajga kireler. Mene bu temettu dep atala. Ansında aýtygende bar temettu, bar ikincisi var tagın el qiran dep atala. Qiran? Aýa qiran. El qiran. Qiran hem el ifrad. El ifrad. El ifrad. El-temettu, el qiran, el ifrad. Mene bu cemaat temettuğunu bildiginde evet. Umra kılına hac bile birge. El qiran. Şulay yok. Umra bilen hac birge kılına. İhtibar bilen mına istek aldırıgız. Lakin bu hacını kılgan kişi mene bu umrany kılgan. Umradan soň hajga hatly ihramyn salmy. Şol ihramynda kala. Anlaşıldı mı? İhramny salıp ýaňadan ihramga kirme. Umraga mene ihramga kire, umrany kılıp bitirgenden soň da şoluk ihram haletinde kala, ihramyn salmy. Bu şuşudur. Bu qiranny kılatırgan kişi de hac bilen umrany kılar. Lakin umra bilen hac arasında ihramyn salmy. İhramda kala. Temettu hajyn kılgan wagtda umrany kıla, andan soň ihramdan çıga, andan soň hajga ýaňadan ihramga kire. Mene şuşulay tertip. El-ifrad illa meger hajga gyna kire niyetlep kişi. İfrad, yalgız degen söz. İfrad, yalgız hajga gyna bara. Umrany kılmay. Demek anysy indi
Нәрсе, ансы инде билгеле. Умраны кылмый, хаж вакытында гына ихрамга керә дә, хаҗны кыла да һәм кайтып китә. Бу шушыны аңлата. Әл-ифрат. Ләкин без нәрсәне кайсысын хуп күрәбез инде? Тәмәттү хаҗы иң хәерле, пәйгамбәрбез дә шушы хаҗны кылган. Ахыргы хаҗы сорау бирсәләр инде, белергә теләсәк, хаҗны пәйгамбәрбез гомерендә бер генә тапкыр кылган. Бер генә тапкыр кыла. Гомраны барлыгы 4 тапкыр була инде. 4 тапкыр тарихтан билгеле булганча 4 тапкыр гомра кыла, хаҗны бер генә тапкыр. Һәм шушы хаҗдан соң бит инде ул нишли? Саубуллаша, ул хаҗҗатул вада дип атала. Саубуллашу хаҗы, онда бик тәэсирле иттереп сөйли, анда халык елый. Анарга сораулар да бирәләр бу саубуллашу вагазына ашаган һәм безгә васыятләрен әйт дип әйтеп шулай әйтәләр инде һәм васыятләр дә әйтә инде. Димәк, бусы булды. Менә без димәк аның төрләре белән таныштык хәзер. Яңадан шуны сорау. Ашыгырга кирәкме дип уйлыйм. Әт-тәмәттү ул гомра белән хаҗны бергә кылу, ләкин гомраны кылганнан соң кеше хаҗ кылучы кеше ихрамнан чыга, һәм аннары хаҗга яңадан ихрамга керә. Ирләр бит инде ихрам ул ике өлештән тора бит инде. Бер өлешен аның билдән аскылышны каплыйлар, икенче өлеше белән каплыйлар өстән. Хатын-кызлар ихрамга кергәндә нинди киемләр киергә телиләр, шушы киемне кияләр. Ләкин җәмәгать ихрам дигән сүзнең мәгънәсен шул белергә кирәк. Ихрам ул үзеңә шушы хаҗ вакытында, гомрада да ул шушылай, үзеңә билгеле шушы вакыт эчендә үзеңә халал булган әйберләрне харам кылып торасың. Аллаһ ризалыгы өчен, димәк, син курбан итәсең. Мәсәлән, тырнагыңны кисмисең. Тырнагыңны кисмисең. Куптармыйсың да, кисмисең дә. Чәчеңне алмыйсың. Мыегыңны да кыскартмыйсың. Тәндәге төкләргә тотынмыйсың, гомумән. Агач яфракларында üzмисең, анда ботакларда сындырмыйсың, бер нинди киек җанвар да тимисең, рәнҗетмисең, бер нәрсә дә, ягъни шушындай исламай сөртмисең, мәсәлән, исламай сөртәсең, баштан ихрамга кергәнче тәнеңә сөртәсең. О хатын-кызлар түгел. Иратлар исламай сөртә, ихрамга материалга түгел, тәнгә сөртәләр. Һәм ихрамны инде каплыйлар аннарсан эсләренә. Ягъни бу ихрамның ул билгесе генә, ул өстеңдәге синең тукыма, ике кисәк тукыма, ул ихрамның билгесе генә. Ләкин башка анда ихрам вакытында бер нинди баш киеме кияргә ярамый. Хатын-кызларга битләрен томаларга ярамый, перчатка кияргә ярамый. Шулай ук. Ягъни менә шушындый харам кылына инде менә шушы вакыт эчендә иләнү ярамый, берәрсенә теге кыз сырарга ярамый ул вакытта. Мәсәлән, бер дустыңны очратасың да, кызыңны бир әле дип әйтеп, хитба дип атала инде ул. Кыз сорау. Әлбәттә, якынлык кылу инде ул бөтенләй. Хатының белән барган очракта да, ягъни шәһвәт белән, ягъни теләк белән кагылырга менә шушындый мөнәсәбәтләр, ягъни тыела ихрам. Гомумән халал бит инде алар, ләкин шушы хаҗ вакытында ихрам вакытында ул тыела. Инде ихрам вакыты беткәннән соң инде шушы әйберләр халалга әйләнәләр. Шуңа күрә әйтәсем килә, кай вакытта әйтәләр бит, ике гаит арасында никах укытырга ярамый дигән сүзне бит инде халык күп әйтә. Ике гаит арасында да ярый, бөтен вакытта да ярый. Хаҗ вакытында, ихрамда вакытта гына ярамый. Никах укыту, сорау, менә шушы әйбер белән мәшгуль булырга ярамый. Ягъни ярамый торган әйбер менә җавап бирергә кирәк. Хаҗ вакытында, ихрам вакытында ярамый. Никах теләсә кайсы вакытта. Ике гаит арасымы ул, гаиткә хәтлеме, гаиттән соңмы?
Менә бу шушы әйберләр инде. Димәк, тәмәттү хаҗын белдек. Иң мәшһүр. Кыйран ул шулай ук гомра белән хаҗ бергә кыла. Шушы кыйранга ниятләгән кеше, ләкин гомраны кылганнан соң ихрамнан чыкмыйча хаҗны көтеп тора. Авыррак бит инде шулай бит. Тирләп тә бетә инде. Ну, алмаштырырга анырга ярый инде. Ихрамнарын юынырга да, ихрамын алмаштырырга да ярый. Ләкин инде ул барыбер теге җайсызрак. Ифрат, ялгыз дигән сүз инде. Бусы парлы дигән сүз кыйран. Бусы тәмәттү куллану, файдалану дигән сүз. Ифрат ялгыз. Ягъни бу кеше хаҗны гына кыла, гомраны кылмый. Менә ул шушындый тәртип монда. Шушында әлегә туктап торабыз. Иншаллаһ, аннары икенче кисәктә дәвам итәрбез.